Dowman ukinira Arsenal ni muntu ki? Nijoro ryakeye izina ryari ku minwa ya buri wese ni Dowman, umwana muto wahindutse umuntu w'amateka uzibukwa bibaho. Hari tariki 14 z'ukwa gatatu nejo hashize ku myaka 16 yonyine n'iminsi 73 y'amavuko yahindutse umwana muto w'umukinyi muri Premier League utsinze igitego mu mukino wabo wabahuzaga na Everton ni Arsenal kujya isavana James Vaughan warumaranye akagahigo igihe cy'imyaka 20 ari kuri uyu mwanya. Mwibuke mukanda like kuri iki kiganiro, mukore subscribe kuri channel yanyu nibwo muzajya mubona ibindi biganiro rusange tubagezeho bya siporo, ibiganiro bibigisha buri munsi ibintu mutari muzi. Nge nitwa Ismael mugisha, ibi birihutirwa. Dore ngiyi inkuru y'umwana muto w'umuhungu uri kuvugwa na benshi mu isi y'umupira w'amaguru uyu munsi. Dowman yavutse mu kwa 12. Mushobora kuba mwaravutse igihe kimwe kuko yavutse tariki 31/2009 avukira Chelmsford mu Bwongereza. Akina nk'umwataka wo hagati ku ruhande rw'iburyo. Akina n'imbaraga zigenzuwe neza, imyitwarire ndetse n'uburyo bw'imikinire butangaje, ariko akagira uburyo agaragaza kuba akuze mu mutwe ku buryo abantu batekereza ko afite imyaka irenga 16 ahubwo. Afite 1.83 ni umusore ushinguye bigaragara. Mu kuzamuka kwe mu mupira w'amaguru ntago byahise byihuta, nta wamubonye aza. Yakinye imyaka 3 kugeza kuri 4 imbere y'abangana nawe mu myaka. Ku myaka 16 yonyine yakinye bwa mbere mu bana ba Arsenal bari hasi y'imyaka 18. Ku myaka 14 ahita yinduka umwana muto mu babayeho wari utsinze igitego mu mikino ya UEFA y'urubyiruko, UEFA Youth League. Ku myaka 15 nibwo yahindutse umwana muto mu mateka mu bakinyi wagaragaye mu mikino ya UEFA Champions League aho bakinaga na Slavia Prague mu kwa 11/2025. Imyaka 16 yonyine niyo uyu munsi afite, none yabaye umwana muto mu bato babayeho watsinze igitego muri Premier League. Ariko hari urundi ruhande tutabwirwa kenshi ku mateka ye ku buryo abantu benshi badasiba kurwumva nk'indi nkuru y'ubuzima. Mubanze mukore subscribe turwumve. Nubwo tumuzi nk'umusitare cyangwa se wamamaye mu kibuga cy'umupira w'amaguru, ubuzima bwe busanzwe ni imvange y'umwana usanzwe ndetse n'umukinyi mu kwiruka basigonga ku maguru ibizwi nka athlete. Uko biri kose ariga mu ishuri. Tutarebye ku bwamamare bwe, arakiga mu mashuri yisumbuye Brentwood School. Ibaze gutsinda igitego cy'amateka nka kiriya ejo. Ariko gatandatu muri stade ya Emirates kuwa mbere ukaba ufite kwiga isomo ry'imibare. Ariko ikindi kintu abantu benshi batazi, bitewe n'uburyo abana barindwa kandi n'amategeko ya Premier League ku bana bari hasi y'imyaka 18, ntabwo ashobora gukoresha icyumba cy'urwambariro cy'abakuru. Yambarira imyenda ye mu cyumba cye apana aho abandi bakinyi bari nka Bukayo Saka, Martin Odegaard n'abandi nyine bakinana. Gukina umupira ntago byaje gutyo gusa kuko ise umubyara yitwaga Rob akaba umuzamu w'ababyiruka wa Arsenal ndetse n'umuryango we wose harimo nabo bavukana barimo Ethan na Imogen. Ibi bafite icyo babiziho. Uyu munsi ajya asubira muri club ye ya kera mu myitozo aho byose byatangiriye. Igitego yari yatsinze Everton ntabwo cyari igitego cy'amahirwe, ni igitego yakoreye kuko yavanye umupira mu ntera ndende. Ikintu gisekeje ku myaka ya 14 ni igihe Mikel Arteta yamuhamagaraga bwa mbere mu mwaka wa 2024 nyuma y'imyitozo ya mbere. Yese agenda abwira abantu ko rwose uyu mwana w'umuhungu ntabwo akina nk'abana bato. Naye magambo yavuze. Naho ubutaha rero mwibuke mukore subscribe tuzasubire mudacikanwe.